nyuma y'amagambo yose Perezida Felix Antoine yirirwaga ari kuvuga ubu none ibintu byafashe indi ntera. Mu minsi yashize mu cyumweru cyashize twababwiye ko Perezida Antoine yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose ngo agashaka umuyobozi wa kara gace ka Goma ngo kugira ngo M23 have. Kuri ubu ntabwo ari uko nguko bikimeze, ibintu byahindutse cyane ku rwego rw'uko M23 yashyizeho umuyobozi mushyashya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi biraza gukunda cyangwa birakomeza kongera intambara hagati ya M23 na FARDC arizo ngabo za Kongo. Buretse gatoya, izi impamvu zose ziri gukomeza kwiyongera si impamvu zishobora kuba zatuma intambara yo muri Kongo ikomeza gukaza umurengo. Icya mbere cyo nuko Kongo nayo yavuze ko itazahomba kara gace ka Goma, ndetse M23 nayo ntabwo yiteguye guhomba agace ka Goma. Biraza gucurira muri iki cyegeranyo naguteguriye amakuru yose n'uburyo ki M23 yashyizeho umuyobozi mushyashya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uzi kwitandera kubana natwe kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Uracye kumwe nanjye Odette Ingabire akirukanyamibwa ikinyamakuru ni yakindi Nikora TV show. Stay safe. Buretse wa gatatu gusobanurire. Ibi byabaye nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Itsinda rya M23 ryashyizeho ubuyobozi bushyashya kugira ngo rigenzure imikorere y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse yewe ribashe gukontorora neza aho ryafashe. Mu itangazo, iri ni itangazo ryatanzwe na Kanyuka umuvugizi w'iri tsinda yatangaje ko Bahati Musinga Joseph ari we wagize umuvugizi w'iri tsinda ari we Kanyuka yatangaje ko Bahati Musinga Joseph ari we wagize gavana mushya. Yatangaje sibyo gusa kandi yatangaje ko kandi Bahati Shadrack ari we vice gavana w'aha hantu, ndetse we yabikonfirmye neza ni nkaho Goma ishobora kuba igiye kuba igihugu koko cya M23. Gusa ikibazo ushobora kwibaza mu mutwe wawe ni iki ngo Kongo yavuze ko itazemera gutakaza kara gace ka Goma. Ese ibi biraza kugenda gute? Ese ahangaha ntabwo bigiye kubyara intambara ikomeye cyane hagati ya M23 na Goma? Ibi byose byabaye nyuma y'icyumweru kimwe aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Major General Somkwen Evariste ari we wagizwe gavana w'umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo uyu ni wari gavana mushyashya. None M23 nayo yatangaje ko uwitwa Bahati Musinga Joseph ari we wagizwe gavana. Ese ahantu haragira abagavana babiri none hari no ahantu hamwe. Ese ibi ngibi biraza kurangira gute? Nyuma y'urupfu rwa Major General Peter wahitanywe n'intambara ubwo inyeshyamba za M23 zarwanaga n'umujyi wa Goma, ibi byose nibwo byabaye. Bamwe mu basirikare ba Goma ndetse igisirikare cya FARDC cyavuze ko urupfu rw'uyu muntu ari nk'igitambo cy'uko batazigera batsindwa. Aya namwe mu magambo yavuzwe n'abasirikare. Bamwe mu basirikare bavuze ati tuzemera wenda tugarure ubutegetsi bwa leta, gitsitsima imitwe dutsinsima cyangwa dusenye imitwe y'inyeshyamba no kurinda abaturage mu gihe imirwano ikomeje. Mu gihe ibi byabaga ndetse no mu gihe M23 yarwaniraga ahantu, bamwe abasirikare baguma bavugaga ko bazatsemba ndetse yewe bazakora ibishoboka byose baharanira uburenganzira bw'igihugu cyabo ngo barwanye imitwe y'inyeshyamba kandi barinda abaturage bawo. Mu gihe M23 nayo irimo irashyiraho abaturage bashyashya. Muri iki gihe ibi byose byabaga, amakuru avuga ko abagore barenga 100 bafashwe ku ngufu. Ese ibi byaba byaratewe n'iki? Dore uko byagenze. Mu gihe ibi byose byabaga, inkuru zivuga ko abagore barenga 100 bafashwe ku ngufu hanyuma bagatwikwa ari bazima mu gihe habaga gufungurwa kwabo muri gereza ya Goma, nk'uko raporo y'umuryango w'abibumbye ibitangaza. Ibi ndetse byabaye nyuma y'uko abagororwa
amagana bahunze gereza ya Munzenze ku wa mbere ushize, ubwo inyeshyamba za M23 zatangiraga gufata umujyi wa Goma. Ahangaha ibi byose nibyo byabaye. Abagore barenga hagati y'165 n'167 bafashwe ku ngufu n'abagororwa b'ibitsina gabo mu gihe cy'iryo fungurwa nk'uko BBC ibivuga. Ese ibi ngibi bizaza kugenda gute mu gihe y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo irwanye M23 nayo irimo iragenda irushaho gushyiraho abayobozi bashyashya, aho bavuze ko uwitwa Bahati Musinga Joseph ariwe gavana w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. What is going on? Ese ibi biraza kurangira gute? Ibi ngibi ntabwo biraza gutuma intambara ikomeza kwiyongera nk'uko nabikubwiye. Ibi byose ni ibirego bigenda biregwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gufatwa ku ngufu kw'abagore, abagororwa gusohoka amagereza, bimaze kuba too much. Ndetse yewe umuryango mpuzamahanga waravuze ku rwego rw'uko warushye. Mu minsi yashize nibwo ibigo nka za USA, za Canada zakanguraga inyeshyamba za M23 kuba zava mu mujyi wa Goma, ariko nazo ati ntabwo bizakunda. Ibi bizakunda igihe Kongo izaheza abaturage uburenganzira bwisanzuye. Bimwe mu bintu umutwe wa M23 irega Kongo nuko ngo wica abanyarwanda, ngo nuko wica abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kubaziza ururimi bavuga. Niyo mpamvu ngo umutwe wa M23 nawo waharaniye ko uzaharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Kongo. Raporo ivuga ko abagore benshi bishwe nyuma yo gutwikirwa muri gereza n'abagororwa. Ese nk'uko duhora tubyibaza buri munsi, iyi ntambara izahoshoka cyangwa izakomeza imyaka iri imbere? Ndetse yewe si imyaka iri imbere gusa, no mu buzima busanzwe muri rusange. Ese ibi bizagenda gute kugira ngo iyi ntambara ihagarare? Harasabwa iki? Umuryango mpuzamahanga ntacyo utakoze ngo ugerageze kunga bino bice bibiri, ariko benshi bagiye barushaho kubikwepa ndetse bavuga ko batazigera babyumva. Mu gihe ibi byose bikiba, wibuke neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinza u Rwanda ko ari rwo rushobora kuba rwafasha M23, kuko ngo intwaro bakoresheje ntabwo zisanzwe. Namwe mu bagambo bagiye bavuga ati ibitwaro bakoresheje ntabwo bisanzwe, ni ibitwaro biremereye kandi biri strong. Ese ibi bizagenda gute? Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga gutya, u Rwanda rwo ntirwigeze rwemera iki kintu n'umunsi n'umwe. Wakoze cyane kubana natwe. Wibuke neza ko gavana bashyizeho ari Bahati Musinga Joseph, niwe ugiye kujya ayobora guverinoma intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wakoze cyane kubana nanjye. Ikinyamakuru nta kindi ni Kora TV show. Komeza kugira ibihe byiza, ndagukunda cyane. Stay safe, Imana iguhe umugisha kandi kurinde. Twihanganisha abantu bari hirya no hino hatandukanye, cyane cyane ahari intambara. Ni ukuri biraza kugenda neza. Through trust, everything is possible. Thank you.